Ini bus double decker Epastar ya, asis premium. Cari ini dia, biar nggak gasruk. Nah, dia ke sana ya, lebih landai kayak di situ. Ini siapa ya membawa bus? Benar nggak? Oh enggak, aman kalau di situ memang. Bang Junta, Bu Marlinda ini. Penumpangnya terpantau lumayan ya, atas bawah. Oh ya, Bu Marlinda ini. Bu Marlinda di tengah, sama Pak Junta. Bang Junta. Bang Junta sama Bu Marlinda ya, suami istri. Masuk, kita lihat.